mbanje kubasuhuza inshuti bakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Giye kwagezaho rero amakuru akomeye cyane. Ese wari uzi ko leta ya Kinshasa yarekuye imfungwa zambere za AFC M23 nkuko tumaze iminsi tubigarukaho, bikaba byarakomeje kugenda bivugwa ndetse leta ya Kinshasa yarakomeje kugenda yinangira. Ese wari uzi ko hari ibyago n'icarubozo ndengakamere byakorewe abana b'impanga ba Colonel Vianney Kazarama, aho bakorewe ubugome n'ubutasi bwa M23 kugeza ubwo umwe akurwamo amenyo yose akaba arwaye kanseri. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Niki kiri inyuma y'iri fungurwa kandi nirihibanga ryinshi inyuma y'iri carubozo ry'ukubana umugabo wahoze ari umuvugizi ukomeye w'uyu mutwe. Niba ushaka kumenya ukuri kose koresha inyuma y'aya makuru noge kure bana natwe, ubundi ukande like ukore subscribe maze twiyumvire uko ibintu byifashe. Reka duhere ku nkuru yacu ya mbere. Inkuru igaragaza impinduka zikomeye cyane mu kibuga cya politiki n'igisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubizi, hashize igihe kirekire hari ubushyamirane n'intambara yeruye hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bose ndetse n'ihuriro AFC M23. Muri intambara abantu benshi barafashwe bashyirwa mu magereza. Ariko rero amakuru mashya atugezeho aremeza ko leta ya Kinshasa yarekuye imfungwa za mbere za AFC M23. Ibi si ibintu byo gufata mu buryo bworoshye. Abantu 37 bari bafungiye muri za gereza zitandukanye zo mu mujyi wa Kinshasa bakekwa gukorana na AFC M23 barekuwe n'ubutegetsi. Uku kurekurwa kw'izi mfungwa kuri gufatwa nk'intambwe nini ishobora kuba ifitanye isano ya hafi cyane n'ibiganiro by'amahoro byaduha bikomeje kubera mu gihugu cya Qatar no minsi yashize byabereye mu Busuwisi hagati y'imande zihanganye. Umunyamakuru ukomeye akaba ni umusesenguzi witwa Steve Wemby usanzwe wegereye cyane ihuriro AFC M23 yatangaje amakuru yimbitse kuri iri fungurwa. Wemby yavuze ko muri abo bantu 37 barekuwe, abagera kuri 22 bari bararangije ibihano byabo mbere y'uko bafungurwa. Bivuze ko bari bakomeje gufungwa gusa nk'iturufu ya politike. Nubwo kugeza ubu nta tangazo rizwi ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa ihuriro AFC M23 kugira ngo ibi byemezwe ku mugaragaro, iri fungurwa riri gusobanurwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ikorwa ry'ingamba zo kubaka icyizere n'uburyo bwo kugira ngo impande ziri mu biganiro zibone koko hari ubushake bwa politiki. Turebye mu byumweru bishize ibiganiro bya Doha bihuza leta ya Kongo n'izinyeshyamba byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane ndetse no gushyiraho uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambuye cyangwa arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane muri ibi biganiro harimo ikibazo cy'imfungwa. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politiki bugaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo gushyigikira inzira y'amahoro. Ibi kandi bishobora gufungura inzira y'uko na AFC M23 yakora igikorwa nk'icyo, igasubiza inyuma ubushake bwiza harekurwa abantu isanzwe ifunze cyangwa abasirikare yabifite mu maboko yayo, nubwo mu minsi yashize igeze kwerekana ko ifite gahunda ikanarekura abagera ku 5,000. Mureke rero twibukiranye amateka gato kugira ngo twumve uburemere bw'iki gikorwa. Ikibazo cy'ifungwa kimaze igihe ari imwe mu ngingo zikomeye mu mishyikirano hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23. Turibuka ko muri Mata uyu mwaka ubwo impande zombi zahuriraga mu mujyi wa Montreux mu gihugu cy'Ubusuwisi zari zumvikanye kurekura imfungwa zigera kuri 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa AFC M23. Icyo gihe bose bari bihaye iminsi 10 gusa yo kuba bamaze guhanahana izo mfungwa. Ariko se byageze gute? Iyo minsi 10 yarashize, amezi arashira, nta kintu gikorwa. Ibyo nibyo bituma kurekura aba bantu cyangwa kurekurwa kw'aba bantu bagera kuri 37 uyu munsi bihabwa agaciro gakomeye kuko ari intangiriro y'urugendo rushya.
ariko ubu noneho tuve mu bya politiki yo hejuru i Kinshasa na Doha tumanuke tugere mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hano tugiye kugaruka ku nkuru y'abana babiri b'impanga ba Colonel Vianney Kazarama. Niba mukurikirana amateka ya AFC M23 muri bwa Colonel Kazarama wabaye umuvugizi ukomeye wa M23 mu myaka yashize. Amakuru agera kuri Bwiza ndetse natwe twabashije kumenya yemeza ko aba bana b'impanga ba Kazarama bari bamaze igihe kinini bafunzwe, ariko bakaba bamaze kurekurwa. Ariko se bari bafunzwe nande? Aba basore bari bafunzwe n'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa AFC M23 ubwayo. Bari bashinjwe ibyaha bikomeye, gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko no gutanga amakuru mu mujyi wa Kigali. Aba basore b'impanga bari mu bantu bamaze igihe bavugwaho gufungwa n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa M23. Icyakora ubwo abo basore bari bafunzwe, amakuru avuga ko bamwe mu bayobozi ba gisirikare bakuru muri uyu mutwe batari bishimiye na gato uburyo bafunzwemo. Umwe mu bantu bazi neza iby'ifungwa ryabo yaherukaga kubwira iki gitangazamakuru ko aba bana bari bamaze igihe mu buzima bubi cyane bwo gufungwa. Ntabwo byari ugufungwa gusa, ahubwo umwe muri bo yakubiswe bikomeye cyane kugeza ku wamenyo. Nshuti bavandimwe rero, ndagira ngo munyumve neza. Uyu mutangabuhamya yavuze amagambo ateye ubwoba agira ati: umwe yaramukubise amenyo yose amushira mu kanwa, ubu bamushyize ibyuma mu kanwa. Ubu yarwaye kanseri yo mu kanwa kubera ibyuma bamushyizemo. Tekereza nawe gukubitwa kugeza amenyo yose avuyemo ugashyirwamo ibyuma bituma urwara kanseri. Ni ubugome burenze ukwemera bwakorewe abana b'umugabo wahoze ari inkingi ya mwamba mu mutwe. Ese byagenze gute kugira ngo bafatwe mu by'ukuri? Amakuru avuga ko ikibazo cy'abo bana cyari cyaranagejejwe kuri General Sultan Makenga ubwe, umugaba mukuru ukuriye ingabo za AFC M23 cyangwa Armée Révolutionnaire Congolaise. General Makenga amaze kureba ibyabo yagaragaje ko aba bana baziraga ubusa, bafashwe bagafungwa bazira gusa kuba umwe muri bo yaragaragaye mu mashusho cyangwa se video arashisha imbunda mu kirere, ubwo yari kumwe n'umusirikare w'ipeti rya majoro usanzwe urinda Makenga ubwe. Ibi byabaye bari mu birori byo kurasa umwaka mushya cyangwa New Year celebrations. Iri kosa ryo kurasa mu kirere mu byishimo by'umwaka mushya ryafashwe nk'icyaha gikomeye cy'ubugambanyi n'ubutasi. Ingaruka ziri hohoterwa zabaye mbi cyane. Isoko y'amakuru yagize iti: mu bigaragara umuryango wa Kazarama ntabwo ukeneye uyu mutwe. Abafitanye isano nawe bose barwaye ihungabana cyane cyangwa trauma ikomeye. Abandi bari gushaka uko bajya ku mugabane w'Uburayi kwihishayo ngo bakize amagara yabo, ndetse hari n'abamaze kugenda batifuza kuzagaruka muri Kongo kundi. Twibaze rero, Colonel Kazarama abivugaho iki? Ubwo Bwiza yageragezaga kuvugisha ubuyobozi bwa AFC M23 kuri aya makuru y'icarubozo, nta gisubizo bahawe. Ubwo babazaga Kazarama ubwe yirinze kugira icyo abitangazaho. Ese n'ubwoba? We yavuze ko ahugiye cyane mu bikorwa by'ubukangurambaga bwo gusaba Abanyarwanda bo mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Kongo kugira ngo batahuke. N'ubukangurambaga bumaze gutuma abarenga 500 bataha. Ibi bigaragaza ko yikuye mu bibazo bya M23 agakora akazi ke ko gucyura abarwanyi. Nshuti bakunzi rero ba Pilot News TV, aya makuru tubagejejeho arakomeye cyane kandi arimo amasomo menshi. Leta ya Kinshasa yarekuye imfungwa 37 mu rwego rwa confidence building measures cyangwa kubaka icyizere, ndetse ibiganiro bya Doha bishobora guhindura byinshi. Ku rundi ruhande turabona amahano yakorewe abana ba Kazarama na M23, harimo gukubitwa kugeza ku ndwara ya kanseri n'ihungabana twakwita nka trauma, ku muryango wose ubu uri gushaka guhungira mu Burayi. Ese mwe murabibona mute? Ese irekurwa ry'izi mfungwa n'intangiro y'amahoro
cyangwa n'ibya bindi bya Tshisekedi Chilombo. Ese muravuga iki ku ihohoterwa ryakorewe abana ba Kazarama bazira gusa kurasa mu byishimo byo kwishimira gutangira umwaka mushya? Ndabasaba rero ko musiga ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment section down below kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5. Nimwibagirwe gukanda like, subscribe no gusangiza iyi video inshuti zanyu. Turabakunda cyane, tuzasubira mu yindi nkuru. Murakoze.